na fanchiama reduce to pan sini sometimes it can level and ka wo bedru no nanka wo soro pa but ebia baby a won nti wo ye comfortable nti wonim se nkeye enka do trini man ka be ko higher than that anya baby a ugina ne ugina ehiri usika ni ande be ye adwapade na ade bo adwuma etimi ma wo yare devil ninya access to your finances enti di no kura wo so waware a waware okay the marriage bed shouldn't be defiled di huni fornication or adultery ni nyina anye because onim obrimpon oba baako sa wo say wo ni oba baako betena na wo bedi ni enye adwuma da famu I'm telling you oba baako sa wo say wo ne betena na wo bedi ni sa bema sa bible say wo ye husbandry wo ben na chano no enye adwuma nketewa eti nyame pese wo be take the focus from A dia ko bi so na unkwa wo se responsibility sa na opese baako no because nyame nim so oba baako kra no wo ye adwuma kese o ye o evolve o dane na do pese do eti na wo eni tie sese wo de ma no mfa ma no na de kwa bonten sika sese wo de ma no mfa ma no na wo de kwa bonten ebere sese wo nyama no wo nyama na wo de kwa bonten enkoda wo fie na wo nenam enye se bia adwuma ho na se mo be ya fa ho di dabi onyam fa ho betu ya osoka dabi eti ebe sese yenni no kura waware odi no kura waware ya se nyame wo hyira wo so wodi no kura e waware ya se na oba no na mitimi gye ede ye erade hyira me kunu ei oyire obie na no bia na oto nhyira so erade hyira me kunu ei be me de menhia na wo kai obi an na nina ne tim ye ne de na nkola so bom paye ma na nkola insu so ni gia ba fie ho ra me papa ma ne nya sika bebe ne ko na because ma me papa e ba na emo ne anwanie ene ye ni titi ya won fansa pan me fi na wo boa chese wo fie no ne nkola idi agro ne ma me nkola no so de omu hu no e no mo de bobra mu hu se de papa isi treat wo be no mani age ba obeyiti wo da bia no o kai wa no osu Erade humi mobo eh Erade mi kunu Erade mi kunu hamme meni nje ade e chene ya yesi woni we foforo nam ha ade e chene si we foforo ha e kom de no na de sika no me se emre bi ohina yire oba bi frame me sante Akosua kom de me me kom madwuma na me ye no sika no sua me kunu nhye me ba me gidi se opese wo yesa na me bo adwaman but me nye da me ho kyere me Akosua me ho kyere me but gidi se dia wo di mani nyina na se me kwakobo adwaman nanso me nye da because madwuma me ye bosumi so 500 ye de ma me 500 Ghana cedis Ghana ha Ghana 500 Ghana cedis me fa ka me nkom na sika nyina ansa ene wa fo ba foforo no ne nam o se kom ti me ma o se ma bobosia atwa me ho hia na mako eya na mema ne bi wo ho mu nim se wo yiri su na ne ni so pilo ana osum yeso ana se wo mpa so na be ma no sa beda so ye no mema ena so oba su brebia ensuo ene enetie benya contact bia no eye duabo kese ye Apam enti se wo mo oba ni so fom na se bia wonti wo ho adwendwen ti na eba ne sa edane no me de mabata wo mo hudua se bia ensu asemesi ana se obenti ana nyame ntua wo kana so mi so keke ya aso from dotie mu nti no wo ba hu sa akwakonya nsunsu aso bone wo so no obi baba obi nia ba efo bia so wo baba be wo ba nti wo baba obi ya na se ne kunu treat no so wo ye ba ma busa ho se wo baba no se ne kunu treat ni se de wo si treat wo ma me e be ye wo de e se obusa ho sa question no ansa na obedi anya ai wo de be ma busa ho se wo ba gan na wo pena sem no se de wo si treat ne ma me no se de wo si treat wo yire no se da chi bi wo ware na se ne kunu treat ni the same way na be da woni mo tie be ye wo de me wa fa ase adwa wuru tukura o ye me wa fa ase kura no so wo bi ya ne sa anhwe asa ni pa kura anhwe yi a na se de wo si titi wo yire ni no enti sa wo baga no wo fie na opena love na so o yire no so yo bi baba o yire no so yo bi baba o yo bi nia ba o enti se de wo si treat ni fie ho me se wo ba bi o se ni krutimi di na tam hash west
Dinner tem de na singing dinner tem de na busuafo nyina chese bema mu crossing pa ana no oya na wo bema wa no oya crossing na de kamfo ho se wa no oya timi dinner yina tem won koda na nim na ebi ko ma kwal akwale wo fie ho anim di oba na tem oba ne to na osu saa ma me say ni bema wo makom de wo yere na wonye sigese bia wo chi bi ni ho na wuti wo yire ho chire no kom de no na watam de akwakom oba foforo ba ma wudi wo yire tam e wo manim di oba na tam nkola nim ko wo side chick wo di wo yire tam you are curse no me kese pa you are curse ba ma wo ba wo yire trimodin bo hobi wo ba wo yire trimodin ma me sense su bi wo pese wo ba no ho chire no to the level say e ma no ko bo adwaman emo ba no timi ko fa ba ma foforo because ne ho kire no onyame o betua wo ka eyampa onyankopon de wo pa ma wo de wo pe bia na wo ye onyame wo de wo free will ama wo say have put before you life and death but I will advise you to choose life ade ba ko mesere obi a wo sisu bia say bu ho wo ni padua na nyame de ama wo no bu ho ade ba ko a ebe chese wo respect wo ho pa no eye se wo ma obi anya access to your body anyhow or anytime bu wan kasa wo ho wan kasa at least nya respect bi ma wo ho bu ho as a person as an individual ye be say ampa wo ho kwan wo betimi aye you can sleep around wo betimi ni obi ada wo betimi ni obrema bi ada wo betimi ni oba bi ada but ni padua na nyame dia ma wo no mesre bu ho kura ne kakra enye bebia no aba wo nem buhu kakra at least nipa no a wumpo waye wadwene se wo pese woni ni meti anasa woni ne kompam no susuni ma bi kakra nye bia so FM at least buhu kakra at least semu kakra Bible say sexual immorality enye bone enye ba wo de wo say de nyame asem ka no wo mfa nya adwuma yate wo so wo mpe no say fornication ni adultery na nyankopon say ompe the adultery na nyame so no abebu na tan wo so de nyame ka no wonti so dogo bi no abe yate wo so de nyame ka no wo so wontie na abe wo be ye de wo pa wo so de ni padua no eno na otwa na mmom no say wo so be ye wo de wo pa bu ho kakra at least semu kakra wo so wo ni nyame nya adwene nyame asem no de ama wo no wonni so de abetu bi anto wo a wo de yesi yate na mom ye bese wo say bu ho kakra wo ni padua no enye ba bia na esa wo woro ho respect your body kakra ba bia na ye woro ye ho bu ni padua kakra aba baby wa asem kakra ebi ani wo bi e fere ebi e tan enti na obia sabio na waba wo nem sikanti obia na wo ne akono funti akwada bia wonam ho bia na wafa no because wakono ba de a emfa ho se wo ye oba ne nko ade se wo ye hwan se wo ye mate se wo ye dien wakono ne banko ade a meso bu hu kakra obi anyankopon abo se ni suban ne seso anya bia woni ani monyam kra ma ho a nyame hu se ni padua na ode ma wo ngu nanimu ase aba nya hu seso kakra semu kakra at least ye hu kra ma ni monyam mram se ye chi se nipa we ya na se asemesi ana so benten kra na ne da ya at least ye hu a even though why e bone but ani monyam kakra emram na bia tan ebi etan na no story bi about professor mua lecturer which said you university akura yakofo na fire kurase aba kwadai na motuom ne ho center afa ne yebetete na ye ne yie a 14-year-old girl woni mu he ajareye kura woni afa ne ye di akwadai aba area ho ne wakochi akwadai we na ne nada at least bu ho kakra aba
enti esika ni bre akono nti emema ne de ne yakono ena ma no so de bi no eye sika ni bre chese wo de sika wo penti no be ma na wo gina ho no emfa ho ene se wo nware 3 months emfa ho se wo ye sakawa boy wo ye fraud boy so long as obema wo sika no nko ade aba Sompa FM sika no de be ma wo nko enti no wo nka hwe ana wo be ma chese ya akono nti no wo nka hwe de yansa wo pe ba bi ahyiegu eti ene mi hyiegu no ano no anope me serewo nyame se memmo adwaman en committee fornication committee adultery wo de wo se wo nye de nyame kan wo ni nyame nya agene wo be ye de wo pe but me de afutu a me de be ma wo ne say wo nyame de na beboa wo no so wo mpempo na wo se enya wo ne ba abrabo fia eya manimonyam kakra emre finim manimonyam kakra bi mrem at least say pia bonten anase ye hu a ye be respect wo kakra aka say we die ade de oye subanu de na etan de na so be ma we die at least emu ye oba we die at least emu ye wo yiri mpesa wo be ye side chick business but at least wo koche wo no wo hye girl no babu wo tim se be ma wo gu wani mu ase at least ye besre nyame abo se ni subanu ne seso wo ni padua ne ye nyankopon sore dan bu ho wo nyama ho kra ye ma nyame at least nyankopon kra beka se nipa we ma mo na enume ho sabio woni me mra nsam so de ne nso at least wo sem kakra ebi etan ebi bon ebi ye kankan eti anope fa no tu hofo ene sa abrantie yi abetwetwe ya wo de atoto ho ya wagya hokoi wa free krom hakoi ene wo gum ni mu ase poto ba ko bi owo mu kra ye se wo ba be ware say yes ka o say yetro ka o say ya kono at least tenase nenya dignity kakra e ma wo ho nyemfa nya adwuma na bi o ha ya na na odin dodo Sompa FM apam to aso a ba sa wo so de beto phone seat no nchen ho no dia make sure say wo glass no wo so na wo glass wo fom o bag no bi bia ene o sika nyina wo de ato seat no so Sompa no trendy o Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because ure mu se si an na bebe ya haja bebra to gu ure baby kra. Yeah. Asem haja bebra atuagu wie ye Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shmaima ye mamu nyina ha ebranson se dwumadi a ye frɛ ne Mↄborɔ Asem ye de ebremo na said ye Sompa mo ne ye kɔ nakra na no endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuaten eka ho tam heba mixture eduro no wo mo nso so ebo ye chidom Hajia special local food ena edemu Leicester Ghana Limited edi Yan Street Paste edi ne branch aba Harvest Praise 2026 the restoration edition woman so eboa nyame yaduma 3rd April 2026 First Love Center East Legon 4 p.m. pepe na Harvest Praise no 2026 no na yedi ahyehyɛ so time heba mixture dro no so ginam na endpoint homeopathy clinic na Sompa said ye pese ye ne yetiefo ekɔ nakra na no ne ye ene se ye pese o ye inquiries ne ade ye easy and because of technology ehun hia se wo benantia ba obi office sometimes kroya na me nwanwa na obi anantia na aba Sompa ha dome Watermelon Street adan a me baji mu red card enemrem a technology wo we enti ye de ye client service line no tudwa se wonti bibia se wo pese wo ye interview wo pese wo pe hu ye sponsorship se de esitie bibia fresh number na ne nkyere wo mu eye se wo mra na no ye prepared dan say wo beba beje obi timi beji red card na okọ akire wo say me san ba be negotiate there be ka betimi ni nyina wo phone so NTG ye client service line no na fa ye adwuma na ye client service line no so no an line a say wo dofo bi say wo maame o papa unua ebi di ne birthday na o pese wo de pictures ka ho
na ye kama wo se bia happy birthday efri ha ekọ ha na efri asemasi ho no de ma we na ye de wo pictures ye wi na ye twa video no na ye de asende wo sika ketua bi na wo betua eti no nso hye no nso line no nie 053 188 6216 053 188 6216 tiebiem 053 188 6216 053 188 nano Jerry so musia minto me boase ti yen hye 053 se we de mahome so ache watwro 188 6216 053 188 6216 TBM 053 188 Sompa 6216 na wonso opese wo ye enquire Sompa mo wo he ye Watermelon Street ye Bendomi Market anasa Rising Sun School no eye simple wo free achimota mo eba the first junction on your right na Kodomi Market wo opa memfa ho bra woni kakra ba bia Ecobank wo no wonsani fa so kwan na ye nya nwusre ho no a na wafa so ye wo mfimfin ho no a eti bibia betimi akoyie e de ama wo de se obo Sompa Accra Watermelon Street a ede obeba e wo Google map no so a ede obeba na ho ne wo na wonti bibia so pese woni edi dwuma woni yakọ na emom no utimi frɛ line nso a 05 o frɛ na ya nya ye be hu miss call ye be frɛ o back ye be hu miss call ye be frɛ o back na ebusa de nti a wo frɛ ye eye 053 188 6216 053 188 6216 na onso ne yen akọ nakrana nyame ya adomo a 3rd April a Good Friday no a Good Friday yen hye na Harvest Praise 2026 na yen fo ye ho nhim 3rd April no a free Sompa ye ne o ma partner ye de entuma kobo mo dia no Harvest Praise o ma ye for more than 26 years it Harvest Praise 2026 sen baso Harvest International Ministries for ena ahyehe Good Friday no a 3rd April 2026 a free 4 p.m. First Love Center wo East Legon a free but esesa wo register a free but esesa wo register wo betimi afre wo mo hotline no wo se wo na metie Sompa Accra na me frɛ mo na maboa me anasa wo beje line na wo register wo de wo dial my phone so wama so Sompa Harvest Praise no dial a simple number a star 725 star 1155 hash star 725 star 1155 hash yenko biem wama phone so bo na register na Good Friday no wama obi amfa wampie anko wen kwapiase da Yesu wudi ede na akọ wen kwapiase anase uko break you virginity enti ko sa Tego sisters ko hwe wo mo performance kese PSC Esther untua hwe na Harvest Praise na team eternity Ghana untua hwe but I say we register would a require of you your registration enti simply dial star 725 star 1155 hash star 725 star 1155 hash register to ho ba Good Friday na your holiday na fe de obi ekọ na aka wo nko an bonsam ama wo pa mfa na wanye na dwuma eno an se wo be kọ data mo register dada 4 p.m. no akọ na Tego sisters for media partners na Sompa Accra aka ho media partners for Harvest Praise 2026 no media partners na Sompa 106.5 FM Accra ye ka ho ye ne wo ma partner efa nyame ho nko ade ne wanya ye kura enti Sompa 106.5 FM wo ka media partners no ye ka ho bi ya partner with them said they be Harvest Praise 2026 bibia koso the restoration edition eti Harvest Praise and a Harvest Theater and the Worship Angels no wo nyina be di dwuma eti ye simple wo dia ne se obe register imagine say Tego sisters ye performance untua kapre
PSA Esther performance untua kapre Team Eternity Ghana untua kapre ansa na Harvest Praise na ankasa untua kapre wodi ane se register eti ma phone so na yensa nko biem star 725 star 1155 hash star 725 star 1155 hash Sompa 106.5 FM Accra ye media partners I partner with them ti dan okwa nipa egu ho no obetisi yensu ye boye din na mu se ya enya sam ketwa eti 3rd April 2026 good Friday 4 p.m. pepepe and a Harvest Praise 2026 no ebekoso wo First Love Center ewo East Legon First Love Center ewo East Legon free na ode ho ahyem kama na bibia nso akoyie na yetiefo amutie Sompa 106.5 FM Accra nyame adoma na woche sene 30th March 2026 ye introduce 2 new programs edi amamo ba ko ya anopa ba ko ya wia na moaboaboa mo ho atwen na mode mo ho ahyem bi ye dwumadie no munim se chance anopa no a Monday say in Pentecost 5 a.m. ABC 5:45 otie Dr. Nyameche preach na emu dokama na afenso edru Benadanso a utie Methodist ye de bi beto so e de amamo 6 pepepe na ya hye ye kasebo no ase ye wie 6 a.m. kasebo na 6:30 ye tie nkrato kakra ye wie na ye the tip of sports safo kantanka bema Sompa 106.5 FM Accra no watena se wo wie na dwumadi e fe ne Ghana Today a chance nti safo kantanka tena se 6:40 na 7 a.m. no wie 7 a.m. to 8:30 eye de friend Ghana Today 7 a.m. to 8:30 eye Ghana Today from 8:30 to 10 ye de dwumadie bia ba ye friend no Sompa Rhapsody from 8:30 to 10 a.m. eye Sompa Rhapsody ene da so no na Sompa Rhapsody no Reverend Professor Joseph Osafo-Adu our clinical psychologist woye lecturer ewo University of Ghana woye sofopanyini Emma Church of Pentecost East Legon branch wono eni unua ba Akosua Aboagye ene ye bedi sa adwumadie yi nyame yadoma na woche se ne ye be unveiling the program 80 shanon so sa ye unveiling Sompa Rhapsody anopa 8:30 to 10 a.m. Reverend Professor Joseph Osafo-Adu ene unua ba Akosua Aboagye eti ye friend your radio counselors de ye be ye ne say yenim sa brabo no eden yenim sa niema timi koso e wo wadwenem na hunhu ne wonye enti anopa na nkrofo ye dede no na ye de asampa bia brewo ai beto wadwenem ama obetimi de akokoduro abobra ena o private battles eniema wo fam wakoto wo hawo bi mu hunhu ne wonye ye betufo kokoa mu kun bi a wo kun ye betufo okay dia fa o man ni mpumtuo ne nkanko ye bedi hu nkomo but ye hia ye wo na wutie ye no okay ye pese wadwene ene watenka ne ye disisi yie Sompa Rhapsody no ye pese wadwene ene watenka ne ye disisi yie e pese se wadwene no ene watenka ne nyina ya wuntimi mmobra dabi se wadwene ene watenka ne enyina ya wuntimi mmobra enti Sompa 106.5 FM Accra ye se ye de osompa abre wo no ai market ya pa no yes wo wunti ene ye de your radio counselors ebetena se e wo Sompa Rhapsody anopa no wonam kwa so ko adwuma na wutie enti from 8:30 to 9 no ye the word of motivation asemwa ebe peja wo atenka ebe peja ye pese wonya nyansa wo abrabom na de nyansa bobra okay Paul can say walk circumspectly not as fools na se bi obetimi anante se jimifo e na betimi so anante se nyansani wotie Sompa Rhapsody a wobetimi anante se nyansani enye obia na ye wo woto abusua papam enye obia na abusua papa nya abusua wesika wo abusua papa ne wo mo kire wo nyame akwan ene nyansa brabo enye obia na ye wo woto ekwan ye fa so ehwehwe nyame ene kwan ye fa so bobra enye obia na anya bie kontonchi abusua kontonchi
obi entufo ntu de wagene ne nenam sa na wabepia ha wo ye mistakes sa try and error wo ye no wati wotie Sompa Rhapsody wo be no once and for all Benya manual. ubenya manual for life eno ano it Sompa Rhapsody no a manual for life abrabo no ye the skill na ebo abrabo no ye the nyansa na ebo ye the strategy na ebo tie Sompa Rhapsody ye ma unyansa ne strategy for life ye ma unyansa and a rhapsody a nyansa and a strategy for life ni asam woni da so de wabamu obuo and a reverend professor we a professor of clinical psychology na or one of the youngest professor at the University of Ghana na or na ye head of department at the Department of Psychology so my be aging and counseling on the dano and na apam de wo papa hu me pene say ye wo no akurase nwuram eti wo fie nyansa and wasa ko school asa be professor in his 40s no ye professor na nyamisuro nso woni mu and was a theologian ye ka theologian na chokonkro no onim doctrine ni bibia eti wono no side ni nyina efie nyansa ekuta no nyame mu mu nyansa ekuta no abrabo mu nyansa ekuta ena nwomesue mu nyansa nso ekuta no yeah professor odonipa openipa asem na ho brasie apam se wo hia Professor Joseph Osafo Adua na wo ye dwa obabusa wo se edi enti na wo ye dwa because they were weighing na echu kura bi kura wo obre no ho ase wo kura bi kura na school kura wa anya ade wo school no akwa be professor ba wo na ho brase na wo busa wo se wo dwa na gina he universities akese wo amonone na wo kira de wo ho oye consultant oye theologian oye eyen say omo committee suicide omo study suicide no a pseudologist wow o say a pseudologist na say ba de entie mo bi committee suicide kuno ho de entie mo bi kasa abrabo na mapem me kume no papa we expert wom Reverend Professor Joseph Osafo Adua we perfect why say Christ no no wa brabo mu nyansa wo book mu nso nyansa ne wo wano ni pa wo bie ne omo no because obi wo fie nyansa but oni book mu nyansa and obi so book mu nyansa wo ni fie nyansa and obi wo book mu nyansa e wo fie nyansa ba oni mu mu nyansa ba prof de wo ni nyina e wa brabo mu nyansa nyina wo no wa tripartite o ba tripartite e jane oba no honkonkron na ho brase da mufua na ma me hu nipa abrebia wotwamfoni ahu nese a wa hie ni papa wotwamfoni ma hu nese satie bia wo waka wano atomo kura wo ni hia wo bebie wo de na ma yehu eti adwada na wo chese na wo betena se na unu ya Akosua go abɔden so benada na me so matena se na wukuada eti adwada de mini na be ya bomu wa ha okay mini na e be introduce the show wow e de akire adasa power yewia na asem no ye ka de afa wasoma mu na wura wagwa yes akokan akoma yewia na ebie phone lines no okay speak to your counselor e de na e hawo e de na kire wadwene wow wo hawo ne sei o problem ne sei e de abra hefa na abrabo abo wa pe akoduru we free pa no sa no watua sen udia hwe udia ne se obetie no afre ena make free pa say ekuku danfo menu ya abodenfo just frame ma free afre na no me ho na brante bi frame yante Akosua my addicted to masturbation menye den o frɛ prof ewo Sompa Rhapsody so a obetufo makoba obi busia ntibi ntua obetufo me yire so ogya me wo ye den obetufo na national social issues nso ye beka ho asem e ma me ni made ba ko a me de sa program where be me hu from different aspects me ba ma me reason ba ko me reason ba ko ni who say ade no say o how no de beto a enye book mu nyansa nko na de ma wo no correct say nkrofo ananipa mienu omo host program na no me nkrofo nyame asem akwadare wo mu no enti no you see baby so how see nyame asem I am tested in the Lord yes yes me say Professor Osafo the matter administrations 1 or 2 years na first no order no o preacher town ni guni ko hu
nam say okom sa obonyame asema oboa we na change beba bese nyame tiase yes na utie ne nkomo nso awona dabi so preach wa ha wo say yes nyame asem etime na ye mame anti akosu de oye de oni ne bon komo 5 minutes aye de nyame asem de oye de obeji cancel one oye de obeji odi enti se ushia obi a nyame asem no etime mu na adwuma bia is a plus etiefo ade a ese say ye fa ho advantage nya so fa so pa because ade a ye oni na ade ba ko say enya say ya so ya na de ba ya bo ho mpaye ya wi ho mpaye ya hwe say results bi bepie na enim say wo ba ya so mre na ubetie programming hom no ka kira safo no sa emretia wenu wankasa ubefra bebi adanse yenim se sa de nyanyame ho de na ebe enye ni pebi ho de de nyame nam wonso a obeye no ene na yehwe yeah instead de ahoto so pa baba there will be restoration there will be hope yes nipa kuma beto ne yam nipa kuma beto ne yam enti Sompa Rhapsody de chese yenya start here no me I said eduani bi si ho ana se upe bibi editi say alasa won say obi wa bi ana so pe bi won say na aya wonu mu ye wo no unya appetite no wo ho en sa na yemi o sa na yemi me I can't wait for the first episode to start I can't just wait tete for radio muamudia ebi ko tie ska no metie sansam yo nanso Sompa 106.5 FM Accra ya de bra kwa ya de bra kwa entietiefo mo hwe enim enokre na de ewo program yi ho a Jeremiah ne Apam me fe ne se nipa mobo yo pa de mobo enkanka ne onim nyame nipa mobo papa nipa mobo enokre nipa mobo nipa ansahwe nipa mobo papa never is nimdie bia wonni be cost your life why yira lack of knowledge my people perish nimdie bia wonni can cost you your life enokre imagine say recently abayiwe ya abrantie as was wo petumi kun no wura mu yi ewutu bentum hoyi ofra no onim si okoku no dawe obi ya na ne twempena de ne fa nwuram nimdie manka nwuram ho nwuram na de ntina wa fam na de me fa nwuram wo be se okoku mi ana odina tinka feelings e se na de bi aka no feelings eti wa ma nimdie ne sa adwene na anya adwuma adwene so anya adwuma ni pedia no so ebre senti no wote firi na echi no yeah ekowi ase ateneti afiri so Sompa wo nimdie anya nipa bia na abefa na damfo dabi Sompa Rhapsody ye wodia na ye sanso wo segment wo mu a ye de nimdifo ebaso even though ye me no na ye host ye Reverend Professor Joseph Osafo-Addo ne woni Akosua Aboagye no ye de nimdifo nso ba omo kire finance kwa be fa so atutu sikasem yo so ba warefo be ma warefo ana wo ye single okay managing your finances na ebedi hu nkomo Sompa Rhapsody so because abrabon 1 to 2 ne na wo sikasem to apia wo bre yeah ebedi nyina hu nkomo eno ye ka se honhom bi na ye o nti wo ha koje duro beko obi wa ne confidence ayira kwa be so betimi afa so develop confidence o mama ye difficult o papa ye difficult o boss ye difficult how do you manage such relationships ne nyina ye bedi hu nkomo eti Sompa Rhapsody nyame yadoma na woche sene we are unveiling the program wow anopa no woche Apam 8:30 am to 10 am tie bi what is safo a wonware ya nimdia wo hi ansa na waware ebi hu na ahye won kura wo ntimi nko oh yes bebre kwanya perception be about marriage enokre usuro ade papa say ne hu abebo cage omo say cage na bema bi wa oba ma meka ho wontimi nye yi yankeji wa emwa yeah bema bi wa yes bema bi wa wo yi die hye wo yirim it's true I'm telling you bema bi wa wo yi die hye wo yirim oba no
se wo se de wanya yere no wanya de pa no wanya oba ne favor no na wo hia na to wo de no so ansa na ebie kwan bi ama wo to ye be ma na wo so nware ya wa na wo ye ho aburo ewe o se favor no oba na kuta no na oba no wo nkwaje yeah ware na ji favor no obi wa ware ya na adwuma kwan bi ma ware ya na kwantuo kwan bi ma no wow he who finds a wife has found a good thing and has obtained favor from the Lord. Et you kura wutimi konya me anim. Et because say radin pacho mabo. O se dey asem se an. Wo se dey wanya yere no. Wanya de papa. Ti man ye mapamra me life mu. E na dey toso me wo se wanya wani mu atom. Adom no mani manifest. Pleading with scriptures, your friend's supplication. Sir. Okay. Diana, we be man wa ware na wunyina wo yiri favor so mompaya. Wa etina na usika sam oto ape. Ko ready eh. Na dey say me ho kire me. Na madwuma abom ya mentimi nhwe me yire no. Favor na we papa activate the favor. Afo wo ha na obi afro adwuma bi mpese obeda no mama. Oso ntie Sompa Rhapsody. Ye be chie ni nyina wo Sompa Rhapsody. We go bo yan sha say yo. We ye. We ye sideboard na esi kwan no ho no. We kura so kura nya introduction no. Sideboard na. Hey, billboard na esi we. Eno kura na ati we. Na o se wo nware. Na usuro de hia ne se oba na nyamesuro woni mu. Yo. Ne hia ne se oba na wodowo. Yes. Ne hia ne se oba na wonye kwadefo. Asa. Okay. Jo hia se oba na ye mpaibofo. Because oba ombo mpai de menware no. Aye asem. Oba wontimi nkonyame anim de. Obebre. Yeah. Enti Sompa Rhapsody. Yebema spiritual truth. Yebema mental truth. Wow. Emotional truth. Wonderful. Physical truth. Udi agora de chemical. Wisdom truth. So long as ya abrabo no nko ade, yebema mu nimde. Wow. Eno ne program edi kan nti nyame yadoma next week watch out. Next week a week today. Na watch. Na Sompa Rhapsody 8:30 am to 10 am no. Na yadanadi. Your program etosum yenu, your friend is Sompa Delight. Powerful. Sompa Delight. And I want him say Mọ́borọ̀ Asem dwumadi ya na nkrofo be ka mo story. Eno nyina shift ko Sompa Rhapsody ho. Nkrofo betimi be ka mo story na mama ne hunu. Ni nyina ya abrabo ebie ni pen. Program etosum yenu. Eye Sompa Delight. Okay. Eye social entertainment show. The best in the city. Afe na eba. Yeah. Yemi abanyum tuni Abna Rusi. Ono so na ye Women in Gospel Music president. No correct. Wow. Yes, women in gospel music. Ona ye president. O wanyum bi. Ola mo mehwehwe na mo mama me be search wa ha mama. Na ya na me mamo okay fresh Safo Kantanka mama. Ona betimi aye ne fast mama me pa. Safo Kantanka be ma. Aha. Me pesa me bon na nyum. Sompa Delight. Wow. A social entertainment show. Me abena roots nyum ba ko ma me. Ola no. Aha, ne nyum no. Na me ba ko bi so mienu na e me de. Me wo bebre but yakoye nim. Me pesa eno so wo ho. Enu bu ha na wate but wo nim di o. Ultimate nyum bi. Ba na wo nim di o boy. Eti mpatwe mu de hin na ready na oba aha. Mienu enti yenua ba abena rusi ono ne be host to Sompa Delight. Wow. Nice one. On Sompa 106.5 FM Akranti. Time ya de ye Mọ́borọ̀ Asem from 1 to 3 no. Okay. Ono ne betena se. Wow. Now for God and country. At also from 3 p.m. to 5:30 p.m. It is a social entertainment show. Tebeti said that the lumba semi abai, umbetimi di hun komo. Agra daddy, umbetimi di hun komo. Now no, yes, a Christopher dress no mudigina set so umbetimi di hun komo. Yes, gospel musicians because did you know? Exciting talk, exciting topics. Wow. Exciting topics. Powerful. Exciting topics. Sompa Delight. Kafua what bo a friend say shirt na shirt no ye tie na unu futu etuem we anya entertainment show a ye bibi attend entertainment show ni jiro na usua de entertainment empty impact. Wow. Entertainment empty impact. No correct.
entertainment with resource powerful eno na ebe sesa niem ene ye fa ne Sompa Delight okay a decent program decent wow nice one komodie no koyie nice one ebi ti say Nigeria actress ya oware papa panyini a wo chani saa nneɛma ne adesua bɛ ne wom ekowi aseɛ na aware no ɛyɛ ɛdie ne wom sɛ de bɛ yɛ abayi wo bi tie no ana dwen sɛ wo probi a wɔnyɛ ne sika awie pam no akɔ ware no nsunsuan so bɛ those are the conversations I bɛkɔ so Ghana besua de papa Ghana besua de ɛna legends moment wom legends moment ne nnwomtofoɔ ne mpanimfoɔ actors a wɔbɛtena sɛ bɛka wɔn story one on one nice one ɛno nso so nice one. Abena Ruti. Yes. Nanya Sompa yiba. Aye. Nanya Sompa benya no we. Yeah, they ambe complete you. They came to complete. And we came to complete. We came to set the order. Aye. Exactly. One said the ene nam no ne ka tetelesta. We sir. Che say ewie ni. Nice one. Enti ya ba ne pa bene so ye din ne enwom no ne ye wonam se. Ewie de. Em say what me appetite pa. Aye. Me mo hu Sompa Delight so enti e fa social entertainment show. Enti entertainment show a na we akobo we to and that be the discussion issues a e be entertainment industry na sesa e be shift. Okay. Mo eno anu waka no. Wo bia na o wira ho pa de o no kura ka dressing ho asem no hwe na atade e I shall dey ye kura de. A very decent woman, a God-fearing woman, a woman of God who loves the Lord. Abna Ruti. Bajo enyom na ye ready anana mimi ye ha no ho. Eti bacho mpese mutie no nyom. Safo. Enti ye hwe na emse beba. Na bibia akoso kama na enti nipa ne din chemebo nti ye Sompa Delight na a week today ye premiere ye unveiling no ye nuaba Abna Ruti ene ye host no ye social entertainment show entertainment a emiti impact enti topics on be discuss niema e de ensesa beba to say entertainment industry efa ba bia sure se wuti say at the end of the day no lessons ebe come out no ebe boa wankasa etu say mrebi say se wo kan na me ka say sa Nigeria actress ya okoware sikani ya e de ho asem e ba ye okoto aware yesu ya de nsem bebreba won say there are so many lessons because there are some young ladies that they believe say you all know here because you're a role model said you all know see and me so ma me pesikani bi it's topic like that you betimi discuss the consequences are you betimi anya said be ya wo settle down for sa ekowi ase no marriage no ho nsem bebre de esiye you be di ho nkomo recently me ho story be online efa almost gospel musicians say be konuro so such topics enkomodie no so yanyum tuni nti obeti ase ebeboa na recently say wokaya story eba ye agrada enu say enkomo yebedi wo issue no all rounder akoda ni na daddy lumba asema eba ye fa two wives so what you say team legal wives all those niema social entertainment show wutia discussions no bring it national insesa bi ba ma woni so ba ho so woni so ba ho so na aboa na asanso shape ye entertainment industry no na at the same time no wasan wo moment nipa beba one on one ye omo a obi wa wakọ na adesua bi entertainment mu nwum to mu movie mu bibi e fa entertainment obetimi abeka ne story ye wo legends wo ho I be more cry until woman but omo experience bia we don't have to allow them to die sure ansa ne aka say debi ye wo actors and actresses bia ebi mu cry wo them ebi wo cry betimi akomo ho ne yakwa ye beko dem ne yakote ewia ne yabebo ewia no one learn bibi from it enti Sompa Delight na no so a week today ne be premiere kama na bibia akoso nti me pesa me bo ye nuaba Abna Ruti ne nwom Sompa mapa kenye eti mama yenkotie na yewia na yaka ya media tosa
enyom na yeti ye no yankasa ye nuaba woman of God musician Abna Ruthie yes social entertainment program obetina dwam na watch se na ye fa no Sompa Delight no na ekos enti apam mamemra ho na memra mamensha se wo Jeremiah memo akwa babiem yana enti Sompa Delight no se medical kan ho asem say social entertainment program anya me yadomu a ye nuaba Abna Ruthie ebetina dwam na watch se ne na ya unveiling enti day ne de nipa awo bebre beba ha yenso are you ready for them? We are ready. We are ready. We are ready. Omo mra na omo metai omo nuaba echi ebra ye unveiling so omo nyina amra we are expecting them ye show manim so omo emra na ebeye wonderful entertainment show pa kese edura wi anu so ye call live Augustine and Bitmines will be there making sure say omo de ye beko ewo your social media platforms akodo na won so will share or like page na will share mo obi anso so enya ho emfa so kakra obeka de afa Sompa Delight and na de ye ba be ka ho asem se de be ya ye be boaboa ye ho na nyame ya adom na watch sene no from 1 p.m. yenya wie news no a ya boy jingles 1 na abro so 15 de na ya boy jingles mo piska dodo ye bo wie ya na fe so ye bo wie no na wo betse Sompa Delight nyom no say monfre betimize mamena ye wo special song bi abena ya amaye very very special Apam bonsem it is just I don't know from cranker to cranker very special oh bibia yes or one special song unique kra enti me ka kire betimize wo mrana o mebo enche na ansa no beba no apam kakra wo be kansa na Jeremiah nso de biaka mame mo we de atiefo na ahwefo a mo hwe yen bia na ye ka entertainment na wonte ase yi enigi die adwumadie no honkomo ne ye die na Sompa Delight no ka kire o sa Sompa no ka kire se wono no wa ma be compete ne mo be complete we came to set the order and we came to complete wonderful enunti entertainment programs no suma ewo mu no ena me kire o mo ate ase suma ewo mu no ena Sompa Delight so kane ato so okay amasum na firim na awia bom kan bro for na me shade Sompa Delight yes not I mean the entire thing that you just said say it in English for me please that's fine you just go ahead Sompa Delight reframe everything that you just said okay Sompa Delight is coming to garnish the entertainment program across the globe. Okay. So you are welcome. All right. Stick and stay. Stay tuned. Never flip the child. Okay. On Sompa 106.5 FM. So when are we unveiling this unique program? A week today. On the 30th of March. The boss Sompa Delight in your 2026. Kwa be fa so abebode wa jeje ono antimi se me de not to sport yes ono anim de obeya obebonyum na make it a date okay on the 30th of March okay 2026 all right Sompa Delight okay is coming your way bro for the say na tanka bro for Jeremiah you are welcome to the show thank you okay is your microphone on let me check oh pacho my person make a twin Apam de akobro for Apam de kobo for mommy. Okay, Apam pacho your translation in my why. So, Jerry, you are welcome to the show. A week today we are unveiling Sompa Delight. I want to hear your opinion about that. Okay. Didi kebeda nyame ase. In the beginning we shall thank God. And utimi say program here be ebe ni kapa. And you can see that this program coming will be very eye-catching. It holds happiness. And I feel so it holds happiness. And also oh. Excitement be and I say Bibi Sakra Swati say. Okay. It opens the mind. And I feel my nipeni banner make you wise cry will be better Anna. And we have password now. Open okay. A many penny ban huso. All right. It brings your eye on you. And I never come who so ni say. I never come who so ni say. Okay. I never come who so ni say. And one thing I observe is okay. My password. Obia otunyum. Someone who sings
Nyombe, gospel. Obi otonyum. Someone who sings. Obi a oye movie. Actors and actresses. Ebe mo mani abom hu so. Oh, you be aware of it. Is that say bia no mo didi agro no. Some things you were playing with. You be bioni. Taken for granted. Oh, you had some things you were taken for granted. We open it. It's okay. Bon sama pa Auntie Jerry, God willing, a week today now what you saying? Exactly. 2 programs na unveiling Anopa Sompa Rhapsody, and that show will be hosted by Reverend Professor Joseph Osafuodu on a year or a clinical psychologist or a pseudologist, and at the same time on or a Pentecost or a theologian and so, and the Church of Pentecost East Legon branch or Nene Sofo Penny our Dano. And o fie nyansa wo book mu nyansa wo hunhum mu nyansa it's ono de o all round so there is something about him that I love ono de bi Akosua me wo mekurase o one of the youngest professor e wo Legon time obeye psychologist no na wo in the 40s no you very very young but also so na no ni made o wow na desua ne by e wo senior high school level wow ono oduro obeka ono ne story no actually na inspire ono amu an wo ye book ono amu anu so we book enti Sompa Rhapsody anopa no ankrofo ye politics ye dede no na ye de we are working on your mind and your emotions and the best person obeye Reverend Professor Joseph Osafuodu. So you are right. All round there. So wo pe fie nyansa onie, wo pa brabo mu nyansa onie, so wo pe hunhum mu nyansa onie, and na so wo pe book mu nyansa. It in the professor, anya professor say omo ko say yemfa doctor ne bi ma wo mu no. Won na ye bookish. Won sua dia research. Make us say research papers Oguso oyo sa kwa ne kwachira de nyina enti se wono betena se na wo ye wo counselor na wo de wo how to nanim a wasanso ye pseudologist na say omo committee suicide na wo ye expert the reason why eti a topic I want share week today me ne be discuss e die ne be mo obi aka say obefa ne own life wa ye mu research bebre enti ono na o advocate say won say ya criminalize say wo committee suits say yet say what question for do betum or you one of the people advocates say ntwam so I one of those nimdifo mo criticize say aban chasadi no enya de beboa and the government also etie in the futu no as a nipa no cross adre no so ohia moa obi e committee suicide o ye de kasa hosa de ne kotum eti nice one worsening situation no but obi a eba ye brain any bibia wa bi wo mu no he was able to know a lot of extensive research about suicide eti a week today anopa no 8:30 to 10 a.m. no or no and a betina say adwumedie no just hold kinky and afi so pepsodent and asoya sene e de e sha program nyansa asempo no Sompa Rhapsody enti ensha so and na Sompa Delight and so 21st clinic and omo so asomwa omo so a week today omo be sha enti yenko na yenko tie Sompa Delight na wonim die enti a me pesa nyum no tie no tie nyum na record because entertainment program no wo part bi wo ho a utimi to obecha wade nice one yeah nice one ya becha wo Sompa Delight souvenirs yes a cha mo ne anwa nice one oh yes nice eti num no sua record to ho Power Pack Entertainment if we say oba be pon obeja be 10 minutes bi wo betimi abeto nyum no utimi to Sompa de ntinyum we record to ho dey me ma ono ato because e bia na voice na ye voice no went na utimi to a na waba beje Sompa souvenirs obeba ababa beje Sompa Delight t-shirt obeba beje ne sticker Sompa ye polythene bag nice kama pa and your calendar what's abeji no so aka ho na uwie a ya sanso ama wo mu ne anwa I feel Welma eti wo se untie Sompa Delight eti enyu no me baba bebo adwom na kire wo me bo ato so prensa record to wo na rehezia Monday obo be kire wo west no na edru Wednesday hoko no wo beautiful lines na utimi fe na utimi to Sompa Delight achede bi wo ho e de montie enko ne enko Sompa Delight in the gym como Sompa Delight
Sompa Delight, Sompa Delight. Adwumwe no Sompa Delight enyo na mabo akire wo no ai eti fato ho na nyame yaduma a week today Messi lady na oto nyoma mfa na mra I say me chena de say me chena de to be honest with you the song is fantastic powerful who say Rhapsody nke man ye bi mai so ti eje yakofa oje nyom say eja I'm doing same coin. And I'm not doing same coin. Some man ye be my Rhapsody because say that one delight for us one ye BT Rhapsody for like light no like one plug in so anyway eti anwum no sua okay sua na abena bepon a the woman of God bepon a na wa ma opportunity wutime to a na wa baba beje Sompa Delight 7 years now we are sande mo any anwa any margarine asa aka ho Easter yes it Easter ni mo na oh yes and Easter ni mo na udidi Easter Delight and you find Easter Delight and Sompa Delight with Easter Delight it making sure say this week you be reminder ye ka mo because at this time no we say a week by this time yes now Sompa Delight yes pepe net dema ye unveiling the host and we are unveiling the program as well eti mon share ni mu pa ye be kwa mesa boba ko de ama wansa na yakọ na what you say eti Jerry am say your time no is almost up enti wasema odi Sompa ye by say be som omanfo ye by say we came to set the order ye ka say ye meye the normal radio style ye be system cra na ampan so God has been so faithful to us so we share your news edemu sonko we share your newscasters wo any your news presentation we share your sports tip of sports ye wie ne ye Ghana today said ye ben ye wie ya na afi ye the Sompa Rhapsody no aba ye wie ya na akaprem to breakfast about 12 p.m. news 12 p.m. news wie ya na then Sompa Delight from Monday to Friday omu wie ya na Professor Kobla Abochin so e the for God and country ye social political show until say ye dey bia social ye fully packed ye wie ya 5:30 near the hot bite news atwaso so what you say anti hot biting so and then Prophet Mango Day at the third service oh yeah 9 p.m. na sida it's like a radio out here it's like what do you cry a prekesia e da ho yi what bon said the crowd who nim nyame crowd be hu nyame yes
and as our brabo won't take your destiny into your own hands. What does you blame minua bema bako say papa bi ekwa asoro si ai nyame di ne hwamo pa na ne maami wu ye na brabo aye basa no so maami wu ye how many years you say 40 years you say 40 years na still na who fit there be utie radio abusa ma you take your life we say the wanamo SCC kama na bibia aboa etikakra mo be kan Sompa Rhapsody Sompa Delight in family. Okay mami December me ka say she for boss 2026 yes the new program ye be mama me yes December na mo ya mama me physically physically ena ya ka say 2026 there send ya sha said that hu ma film ena hu na ma film na on be me abroso enti programs two way me ameti ya kire me say etiefo omaji ye diri da because ye show mo bono ye di so and then crofo cra fref and Akosua wo simu the new the ben quantity bia kopie kotia fine emren na so oba so de o chewe dware a na chese wo ye hu yie sa pepepe enti me je mu ma menu apam na apam fa kakra so ma me etiatia okay de hia ne se odal no ode beto 106.5 and obetimi so by Facebook em fa se bia bia won radio ni wa and so be by Facebook page e Sompa 106.5 FM and yen so ye be sha ma yen ho no I like it page anytime be be sha se bia you are on board YouTube e Sompa FM live and Facebook so e Sompa 106.5 FM Accra ye be make sure say say your TikTok account and ye this week ye be your TikTok account na ma yetimi so akọ TikTok na bibia abra ye be activating the camera and so live no when your TikTok na aye kama pa nice one okay yo enti we na aye te say the ofra abrosan the lift ni ho na the stairs na efro all right won say utiatia wo kono ano utwa wani hu say wakobi nenso ebi san wo soro ho sa na yedwumadi na ye enti uchim de to Sompa ana se ofulu a dwumadi ni nyina ye ma okay entimi mfiri ho ba be ye ofie yi aye abusua ni yi na ye o minus aye ni yi na wiase nyina hunu ne pa ewo sa man no mu Sompa ba mu no nti mo afide na Sompa na ye won ne pa ma mate medanse Harvest Praise 2026 Restoration Edition nyame adoma 3rd April 2026 a Good Friday no Shanonson First Love Center East Legon 4 p.m. pepe and a Harvest Praise and eda ho no omo artwork in the da ho no Shanonson say we do hu ebe shem Sompa FM ye ka media partners no ho enti bomodian say Tego Sisters Anointed PSC Esther Team Eternity Ghana and the Evergreen Harvest Praise omo for more than 26 years every year bia omo ye enti I think that this year the Restoration Edition no as a 26 or 28 edition enti unim say Harvest Choir meti wo monka kra na me yakwada a chepa Harvest Choir sabre na ye wo Kumase na omo Harvest Chapel no kra enti na omo a chepa but still na choir no gina na so pa enti nyame ya adomu a 3rd April a Good Friday no Shanonson say First Love Center East Legon 4 p.m. pepe na Harvest Praise 2026 no aba enti Tego Sisters imagine Tego Sisters wenya Yesu wo Yesu menya dinyina oyenkunim dia na Anointed PSC Esther no ono so de ne de ma yen shira ana dabi ne de no ya da ka be kofa waye mi yie ka me de kwa kofra Esther Smith de no enna Team Eternity Ghana Father the universe defe na fe the Evergreen Harvest Choir gospel choir no mo so asom free entry ye free but you need to register entry ni ye free enti o dial star 725 star 1155 hash na wodem star enti my phone so sesi star 725 star 1155 hash no about come with friends and family and experience praise, worship and total restoration. Where your Restoration Edition 2026 sounds na meda endpoint homeopathy clinic ase me sanso da Hajia Special Local Foods me da womo se omoboa me Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and the brush time heba mixture e duro no se wono mu a etu malaria se wono mo to na aduane nya wo da be fi ho time HH mission capsules no so ho wo ye obi a wodun so a wo bre immune system ayemre general well being nso eno nso eye wodie mu a na se de Sompa ye se ne technology aba eti hu hia se wo pese wo ne ye didwa wo pese wo be ye interview wo pese wo bobu adwuma ho dawura enya afi na wo ba dome Watermelon Street ye wo ye client service line the line no na
frɛ enquiries bi a pesa wo ye no obetimi aye na afi so mpa no obetimi nante free East Legon no aba dome ha so oba baji rate card debi WhatsApp ye Telegram ni nyina ye be send rate card na ma na wa share na prices no said they will pesa wo ye no wa ye no ube hu ye programs nyina including Sompa Rhapsody and Sompa Delight if you pesa will come on board 80 your client service line no say wo friend ya amfa cry we will call you, we will definitely call you back 80 way ye Sompa Accra ye number 053 188 6216 Ofra Jeremiah Simpson ebefa 053 188 6216 053 188 6216 053 188 6216 a client service line and as I would offer be in a birthday open say within the pictures e ka ho na ye said them here make say na ye come out near the pictures not to Facebook na ye wi a ye cha e ho na ma video no short video no na ye dia ma e wo WhatsApp or Telegram na wo dia two status wo Facebook na wo TikToker sika keto bi na wo betua eno so ye client service line say wo fra enquiries bi e wo bia wo betimi aye nti wo maami bi wo papa bi wo colleague bi wo business partner bi di ne birthday na wo pese ye come out with pictures e try bi kwa with videos na ye wi a ye cha sa segment na ma na ye send them out wo WhatsApp ye send them out wo Telegram na wo de ko two status wo de ko to wo TikToker and one say 053 188 6216 053 188 6216 now once so what the afa ho bibia be koso kama we etie for aha na ye de Mọ́borọ Asem ye obi asem na wotwi na Mọ́borọ Asem no ye de aba wie na ye di esie nyame ya adom a ye besan ahia na Akosua etie Sompa 106.5 FM Akrame sorry sui na Prophet Kobla Abuchi for God Encounter Jumedie no a social political show no de aba beto so we are na ye the hot bite kasebo no na ye the aba hot bite chino na fe third service Prophet Mango Day no atenase o we are na sidan so ato so koso tie Sompa 106.5 FM Akra ye de mu nyina se frɛ me die nyame ehira no Akosua ago Aboagye obetimi afrɛ me Akosua nhira madam CP Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de friend the premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. E Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo fa baby na adjujo